Distraction boys, girls, iqaphelani le gang izondistraction phazamise. Le gang isebenza ngestrategy, idla ngestruction baphela ostanshini. Emalokishini kumalocation, kwalokho endlini. Intsha namhlanje ayizwamshini kerushidi. Chomijo ngapho ngimoshela ixesha ungakunxibe sambe. Yobu isidenge sesibhanqa uma ungayikweyijuxuza thina siyogroova, siyojiva. Ungakukhawuleze emfundini, udede usilindile usilandile. Ngakho ke nami ngikulandile, ungabusangilindisa landele ngiyokulandisa siyotsha imali yendoda yomuntu nokuba singayigxutha emntwini asikhathali musukoyika kutheni wazenza umntwana obuncinci bombuncinci ungazincishileli ithuba angikuthusa ubatlathuso hayi ngeke omini yangihlola yangikhathaza lempilo kodwa mngani bekunganani sike sibe ingane siyiyeke siyishintshe lempilo sike silalele siyaleke singaze silayeke vele sesilimele bheka kwelami iwashi isikhathi sihambile iminyaka ishile ithuba nganginalo ngaleza sikhathi ewashini ngadlala ngalo ngili-adjusta ngilisheshisa ngifuna impilo esheshayo enqamlelayo kodwa nkonjane ungakubhala inkondlo ngemumva lami ucaphelisa bezemva kwami ngangihlakaniphile ngilibele ngiziphethe ngizilawula ubunandi ngibazisa ngilala ngokukhanya emfundo okungasayihoyi kanti kulapha impilo izongigila ngikhube ngingasawutholanga u-exemption kwa-education ngakhulela it wasn't my intention nobaba wengane wakhala wemuka i-losses attention nalabahlengikazi baqhamuka nama-complications bathi ngizobeletha nge-operation onkosi ngenze njani ngoba ngisasemncinci ngeke ngikwazi ukumoya ngimjonge lo mntwana ingakho kubizwa le-association ezomthatha nge-adoption okungenani ngavuya makungase kube isigwili esihlala kuma-mention yes I thought of i-abortion but I had no option kwakumele ngimgcinile so-ke igcinile zigcine uhloniphe umhlaba ungahamba uzinikele ebafaneni distraction boys girls iqaphelani le gang izondistract niphazamise inkonjane kaMolase.